Ini harapun hiji golongan ya Firaun mikang wajama ilhara atiyati kana ngadoekeun paparin wa yarghabuna jami karsab jama fi faihadina nyamarkeun di atiyah wa adatum dari kebiasaan adat kebiasaan jamaah eta anaum sesuna jamaah layu tuna eta tumera jamaah ilaman aing kajama yahpan samareman walayasku jeung syukuran man kaini sawat samun sarwa na hada awalu ya tonton tingkah indahu mungguh iya si akhir payalanta kudunganyakeun akhir ana bae tahu kana sesunam anu ngajurung kaya akhir wa etai bait iqamatu sunnah dadam ngadekeun ngalakonan sunnah rasul sallallahu wa ta'aduti din nyaritakeun bi nikmati kalimat wa ila jalan baik istawat apa wa taya akhir dama bururun kadimu tumai dalima tuh di mana yang akhir ana bae tahu kana sesunu anu ngajurung kaya ayat eta sunnah sunnah rasul syukuran pan bagi tadu bandos mun aya kula yen poho akhir an kodoi hakim muti tinan ponan kana hakna di mere payam duratul mikir akhir tingkah tanuk bukti bahwa ia mukti kami man disawal ngajama yaiban mekarsab deman asukro kana disyukuran wa nasra jam disebarkan. Wayan bagi tabanting non ai iyu ya dan nyamalkan ayat walayas surah dan tersyukuran ayat. Dan kodah hati karena saya senang nyumpanan atau ngelakukan kana hak namuti alayan surah dan penulungan ayat kamuti alat bumi kanadorim. Wa qalabuhu jeng harim. Inyupina ia mukti asukro kana disyukuran eta domun dolim wada alima dan dimana akhir min hali tina tingkah na ia mukti anau kana sasana mukti la yuhibbu tambihan lain tamurah ini anau kana saya mukti la yuhibbu eta tenyekasa mukti asukro kana disyukuran wala yaksiduhum wajen tengah maksud dia mukti kana syukron upain dadalika tanalikan itu alima minalim yaskuru syukuran akhir kamuti walhiru jeung adairkan si akhir sadaqat lau kana sadaqana mu'dim walidhalika jeung karena itu yaskuruhum walang adaukan dengan salam Derajuli kalalaki alazi mudihah. Alazi mudihah di alam mirajah. Bayana yadain payanan ya Rasul. Babtum unukahu kana lapadam. Babtum nangga marane kala unukahu kana puruk narajim. Lasamnya lamun ngadeng raja kana yen. Kemudian ma'aflah sama babda ya raja. Ma'anahu sarta sasanapan salam etna kana nabi. Yusni etna alam nabi ala kaumin kai di kaum. Bi wujuhim dina harapan di kaum. Ketika kumandana nabi diyakini kana kayakinan kaum
Wa meja uningan nabi yana dalika kana sasun yusni layat dulu untuk mengabarat kendali kaya kaum. Baya jidu bersama mandalik di rogbatin nami karsapna kaum bihoyan kalusan. Bakola tu ngaranan. Liwahidin kajang saidi. Yennahu lapar innahu. Yenna sana wahid eta saidu ahli wabri. I gustin ahli ni tanah wabri. Bakola dengan daukan salam. Pia foro di ijam sejen. Iza jaha labanan. Iza jaha kum ada tangka marana kawasa kari muqamin jama anu moyana kaum. Lakri mutapu ngamoyakan marana kawasai karim. Wasana jengupi rasul kalama rajulin kana omongan jelaki. Wajabahu tulun. Ngagetkan di kalam saya rasul. Pakola rasul. Sallallahu Inna mina bayani. Ini saya sebenarnya tetap jenis sawayanan. Padalan latih ron yakin. Mincut-kun. Kapincut ke jawa, kapincut ke dunia. Kapincut ke dunia. Pokoknya jangan salam. Ida alima dia memananya sadukum salah sejimaran kami nanti dulu nahan. Pairon kanalus payu biru tapur ngabejakan jahan. Hukayesib ahi. Enau karena sanahi. Eta dari tambah tamahi. Nauna robbatan ni karusapna tuhan karusan. Pokoknya jangan daukan salam. Iza mudia dimadi alam samu minu jam iman. Roba maka undak nana iman fi qawinatan mu'min. Qala jenis satari subhantari. Manarofa. Saja ma anunya man nafsau kana waknaman lam yadurruhu sama ngamadatin kamanon marbun nasi. Malam najama-jama. Qala jenis dawiyam. Sawari ebeni. Liyusuf bin asbat tasub bin asbat iza awlayat tukam. Iza awlayat tukam di mana-mana merek. Kuringkan din maupan kana paparin. Kuntu tabuk di kuring. Anak tegasuna koe asar etalawi bunga. Nabi itu saya maupan mingka tibatan din. Wa itu dengan yakin kun kuring balika karena itu asar obihi nikmatan karena nikmat minallah ta'ala jalla alaiya tattaquin dan berumpan Paskuat aku syukuran dan wailah jangan laman tayyib. Wailah jangan laman tayyib. Wayat segala kalimatan. Fala taskur maka ulang syukuran anjing. Jawabnya fadina paskurnya. Tidak alam itu kan yang paskur. Tidak alam ma'rufan. Ini paskur jawabnya tidak anak. Wailah dia alaman dayan. Wailah dia untuk riwayat sebagai kalimatan. Para paskur taulah sukanin. Wadapai kau di mana diarkan yang kalamutan ya pembamana yang begitu penting.
ayal hadaya ngalirik kana dapoik saman jama yurayan ngalirik saman ko bau kana tanaman paina amal jawahid kana saya pirang amat yang mangauta ma ihmal hadhi dapoik sata ningga kana pirang doha sakun eta nyeri kali setan ka setan wa sama tatun mending ngabungakeun ka setan lekasoti tabi karena lobana kapayahan wakilatin abni jeung satikna manfaat wa mislu hadaini jeung hari pantana yamu wa saymi soremi aladetan yuqalu sabdan kini lagi nakin non nataluma labain nataluma nataluma masalatin waidatin saya sudah ngaji karena masalah saya di Nenu kenemu etap dulu utama min ibadah di sanatin tibakan ibadah di rasa tahun. Izya ini karena kuyamu pahya hirup. Nah ibadah umri ibadah di samut. Wabil jalik dan kubodoh di karena ya ini iya tamun pun maut na ibadah umri ibadah di samur menghirup kulihi sakaben umri. Wasa saat tolu jeng kosong. Ibadah tumri wala jumlah jenis tuan kana sajumlahna soal atu tarik nampak biama di golongan warodo jeung nolak syirik irina tinggal sama asama masali kita halus dengan tempat ngambang wassalamualaikum pang salam nasani masali orang baga tutup bandas non ayat fa nolak ye si wong bitazwi fatin sabdang tirang mapesan ilan tak mulai yen sampun amaripatu maribat desu ya sekali kusakira salwa nu asiru samar wa alain lair wa dalika itu ya sekali siwa alanya wa ariyam ya sekali eta akibratu amarum seperti warirang anu beureum di dalam tanah ala diuta dasana dicayatakan andi ladi kibritu amar wala yuradin tadi tinggal ladi kibritu amar nah selalunya mungkin kurang cara Allah kau akan bagaimana Allah wasna'ani kana harus napa tulungan wa taufiq dengan taufik bayan abdali ayat tamatkan utama min adi sadaqati yatina namba sadaqa awi zakati atau zakat karena bukti saya Ibrahim al-Awas wa Junaidu dan saya Junaidu wa jamaatun di golongan dan ulama yarana hatta nekadkan Ibrahim ilah anna akhla karena saya sunanam tak minas sodakoti tina sodakoh Abdullah terutama parinat jadi zakat di karena saya sunatak bin nampakan zakat muzahamatan didesekan, nyedekin. Dia masa kini kebetulan dia miskin, waktu dikonding ngarupokkan alim pangasakin. Oleh anak jengkoran sesanya kelakuan rubaman. Layu kamilu etak terkadang penyampurnakan. Ia si wong. Ya di nampana wong, sifat dikoki karena sifat ngahak. Ngahak karena menjahat. Karena seperti perkara wasituan sifatana di kitab di anjirina kitab nuya. Wa masyadaqatu jambu sadaqah. Kalau amru dari perkara iha dina sadaqah awasau eta leuwih lega. Pokola jeung dosa pailuna zaman ngadog kabeh. Ya didapati ka nambah zakat duna sadaqatin. Induk kana nambah sodako. Karena karena saya senaya, karena saya senaya, ahdi zakat, etayana tu nulungan, malah wajibi kana wajib.
Walau taruh saja meninggal sama sakin pian-pian jam miskin kulum sama sakin ada zakat di kanan nampak zakat la asimu saya yakin dosa. Nah ya masakin kabeh boleh anda zakat dan karena saya zakat etam la man nadam. Nah saya ngagunggolokan tetap yang zakat. Wa nama wajib pasinari zakat sini. Aku anak wajib lillah dengan Allah Subhanahu. Rizqan karena rezeki li ibadihi bikin jampira abdinallah amusajina min kaudu kabeh. Oleh anak yang karena saya senayam. Ya wong akabeta nampak wong bil hajati kesabutu. Wa insanu jai manusia yang lantan insan hajat nafsi kanan. Kang butuh awak insan. Qat'an kawan bagi. Wa bisodaqati jai nampak kana sedekah tagun nampak bidini ku sabab agama. Paina galiba karena saya senang anu galib anna mutasaddiqo eta saya senang. Jama surapo eta yukti mere mutasaddiq man kadanga yantat itu anu nekadkeun ni mutasaddiq di man khairon kana halus. Surapo teh supaya saja mengalus gitu. Ya kalau mere surapo teh kada mengalus gitu. Wala namu rafaqat nama sakini jeung karena saya senang barengan ka pirang-pirang da miskin anu hulu atalo asupir zilli dinaina wala maskanati jeung kamiskinan wa madu jauh minat takaburi sinat takabur daripada kudu karena terkadang nampak sain samunusan as-sadaqah ka-sadaqah kana sadaqah fi maradil hadiyatina tempat mempertalan hadiah. Wala tatamayazun. Tuentem. Misalnya sedekah anu cenah maradani. Wada dari ahdu zakat. Eta tansisun martelakeun alat dilihaiti kana inana jang nambam wa hajati jeung mikabutuhan ahid wa qalaq dari taal anu bener fi hada denayen ahdu zakat ana za eta senayen ahdu zakat eta ya talipu beda-beda ya ahdu zakat diawali sasi kutuan-tuan tingkanan jama wa majum perkara ya bilibun ngalin lima al-kasasi wa majum perkara ya turun hadir makasasi minan niati buktiannya ringkana kan lamun kabuktiannya si sahsik disubhatin etak dina salir pit minit kisapri tina narima kasifat tanah sahsik disifat isitoki kusifat ngahak kalian lagi sahsik pantas non ayah muda yang nampak ya sahsik aja pantasan jakan pada lima tadi mana nyaya sahsik anau kana sana mustahikun etan ngahak kana jakan Quran kalan berarti ila solan di sini karena si alali berat kasasi naon daenun hutan so bau anun mengko kenusasi kadet ilawarin kana kalusan walai sahabat saya lawan tetap bogana sasuk naon wajhun jalan si kodoi dina mayar kana daen bahwa tahari sasi mustaiku akan ngahakot angkan pasti tidak huyiro kadima ditamili sahadai sasi
Ibana zakat yang zakat obasan obana sodakati yang sedekah. Tidakkana tadi mana bukti sewu sodakati. I zaman ngabukan sedekah layak sedekah. Menyedekahkan sahib. Jika dikamalkan itu antabanda lalam ya'khudhu lamun tu nampak kalimah sahawa isafi. Faya'khud daku nampak isin. Sasya sedekah sedekah. Aina zakat wajibata karena saya zakat wajib. Yusari buatlah nikun. Karena ia zakat wajib sasya buat. Dia mengabukan zakat hilang mustahil kadang menghaskan zakat. Tapi dalikan saya tetap dia itu. Ia kula sedekah taksirun arif ngalobakeun ngelira khairi kana kausan wa tasiun jeung ngajembarkeun lama sakini kaptam jang miskin wa in kana jalan bukti non amal hatta banda muraddan etan didatangkeun lesana patik ini bikin sedekah walam yakun jeung bukti. Iya di zakat dia tetap dina nampak karena zakat non tadikun merupakan alamat sakin kapan miskin bahwa tari saksi mukhayyal tadi ditamil wa amru dari perkara dihima dina zakat din sedekah eta biasa waktu beda-beda. Ayam wadu zakatin dia hanya nampak kalau zakat eta sadu. Sehingga dikasirin nafsin. Dina memecahkan nafsu walala dengan inatkan nafsin. Tiap lagi awalnya napang kali baik napang membingkang. Wallahu a'lam. Kamulah sampurna nang kita buat zakat. Kita mendapatkan gambaran zakat yang dilakukan bagi Allah, wajib pertolongan Allah, wahusni taufik tidak halusnya, taufik Allah, wajib nyandingan karena kita buat soal zakat. Insya Allah meresap dan kalau bisa Allah non kita buat soal sami, kita mendapatkan gambaran saum. Walhamdulillah sakabe puji lillah tetap tawon wa bi'amin manas samaram. Salat jeung baram dan rahmat salat salat sedina kebetulan sedang Muhammadin tabasana Nabi Muhammad. Walajan yang kasakabe samba Nabi wa mursalina jeung jamal sabe. Wala malaikat jeung malaikat wa muqarrabina jeung jamal dikeutkeun kami nyali samawati ti ahli sampai langit wa audin di ahli sampai bumi. Wala jeung keluarga Muhammad wa sallallahu alaihi Muhammad. Salam ajum garam dan keselamatan Allah takliman kafiran kanang dan keselamatan Allah. Daiman berlanggeng ilayomidin bika pajam. Alhamdulillah wa daubah sejauh. Wasbunha zing ayan musuban kaurang syara Allah Allah. Wani majah tarus salawatilu anu dipasrahan hari Allah. Kita bahas soal saumi hari karena kita mendapatkan pemerasan saum Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sadayana puji lillah tetap tahun Allah. Alladzi a'zama ngegedekeun lagi Allah ala ibadik kadampiran abdina lagi Allah ala minnatan kana nugraha nabi mah perkara dapat menolak ilah Allah anhum tiban kabeh kaidah setanik kanan. Nah, rekada setan wapan najem. Tipuan setan. Waradza jam.
radhiyallahu amalahu kana pangarep-ngarep setan wa qayyaba jeung nunakeun ila radhiyallahu beuna panasang kana setan jalan karena ngajadikeun ila radhiyallahu asama puasa hisnan kana benteng di awaliyah pikeun tuan-tuan walina radhiyallahu wa sunatan jeung senang wafat jeung ngabukakeun radhiyallahu laum pikeun awaliyah kabeh Kusami saum abwaba jannati kana terang pintu surga wa arrafahum jamarenya radhiyallahu kai auliya kabeh ana wasirata setan kana setan tukang lantang setan illa kulubihim kana tanah auliya kabeh eta sahabat tu pirang-pirang sahabat Mustakin natu menerima kesimpan. Wa inna biqomihanya. Saya sunnah tetapkum. Ngalaburkan syahwat. Terus jadi nafsu. Mutmainatu. Hati mutmainatan tem dohirata saukati etano dohir ini kegagahanana ikhlasmi wasmiha nadina ngaruksa kamusuh padunaya nafsu kawiyakal minat tirang tuan kuat kekuatanana wa salatu jai rahmat ala Muhammadin etam gatodak Nabi Muhammad wa idhawakan nuntun tanuyun kamal wa umaydi sunnati janu ngadadasaran kana jalan wala alihi jeung kekulawargina iya Nabi Muhammad puasa mintuan sahabat Nabi Muhammad Gawil Absari yang pengembangan perampiran paling akibatin yang ngetembus bau kulit yang akal diwatari yang ukul murjiatan umur salam ajeng ganambian kasalamatan tasliman kadir panambian kasalamatan amma ba'du anapun sabara bismillah alhamdulillah sallallahu Baina sama atas saum etan rubungan iman eta separapat dinainan demuktada kali salam kuang dituduhkan bukan kedawankannya salam asam nisfu sabri asam berkata nisfu sabri eta separong mungkin sebawa bimuktada kali den kalau dituduhkan kedawan kang den salam ashabu isliman ashabu ashabatan islimani ni syafarat ini Toma wa tulai ari ya saum etam sama hijun anu beda dua siap ini sebab ku katampuan dipantaskan ya Allah Taala min baini saida arkani di antara nasasana di antara rukun Islam yang pola karena doa Allah Taala di mana perkara akan nyarioskeun karena anu ti Allah sa nabi Allah sallallahu kulu lawan kulu hasanatin dari tiap-tiap kali sangat tamjah yang akan ditinggal 10 pirang-pirang pantanasan ila saat ini asidipin nepi ka 703 ila siama angin puasa kainau karena sesuai siang etali pikeun kami. Wana jari kami tanji bakal ngawal kami dikana siam. Pokok kolaja sungai daun saudara-saudara. In nama yafa pasien disumpah. Saya sabiruna jan sobat kami ajrahum.
Karena ganjaran sabiun diberi sabin depan. Perhitungan. Waisamu jadi santan itu sabri. Seperti yang sabar papan jawazak dan tunggalat. Non tawabu ganjaran isaum. Qanunat takdirikan. Palengeran. Pemasti wali sabideng. Perhitungan. Wanaikan. Di ainu nyukupan kanjen di marupati pabdi. Dina nganyakeun kana panggon saum. Eta salu dawan kang salam. Walladzi lapan walladzi. Walladzi demi dat nafsi ari awak kami dia di tetap dina kekawasan lagi lahulu upami ini. Yakin hari bau cangkemna jamu puasa. Artinya buat tali sengit indah Allah mengolah yang dia miski tibatan ambena minyak kastori. Dia puluh ngadau salam salam segala inna mayadaru. Inna mayadaru pasina ninggal ya soim sahwat tahu kanan kahayang nasoim watam kadahara nasoim wasabo inung nasoim. Li ajli tanara ara kami. Ini puasa mengatur isa tali pikirkan kami wana dari kami tadi bukan ngolok kami di sana tahun. Walajeng ada ukang nisam. Liajan nanti akan tetap di kana surga babun hari pintu yukol di ngaranan. Lau pikan babun non arayan pintu rayan. Laya dulu anak jasuk tanai babun sa'ilah sa'imuna anjang puasa kami. Wawajah sa'in eta mangudun au dijanjian. Dilikoi laik tetap mungkalo salah. Pijazai sa'umi dinuwalas puasa sa'in. Wakola dengan daupang insan. Lisa ini eta tetap dijanjian puasa parahatannya dua kabungan. Parahatun di kabungan indah iftari nalika bukane sa'in. Wabarakun di kabungan indah liqai rabbin nalika tapakung papangaran naisain. Walajeng daupang min salam. Likui sain tetap bikin jaga bakal babu bintu. Babu ibarat tidak pintu nimuna tasam saum. Walajeng daupang min salam. Naum muslimi ari sarena janur puasa ibadatun eta ibadah. Riwayat tu namun sain ibadatun. Warawajah riatkan sabura tabura hadanu annau kana sayyidina sallam eta pola ngadaw nabi ida dahola di mana asuk non sahur Ramadan bulan Ramadan Kutiasa dibukakan ababul jannati dan pintu surga. Nawa bulikat dan ditulak non ababul narik dan pintu neraka. Wasukirat dan dirantaian non asayatin dan setan. Wanada jengadro sang nadin. Malaikat ngodro. Ya bagya fairing. Sejama anu nyupri tanah kalukan. Alumma kudu kadir anjing. Waya bagia syariknya jauh nyupi karena kebayaan. Aksir kudu ngerenan anjir. Walajeng nusawakiun waki dikoli tara di dalam tala. Dia dalam tala. 80. Kudu dahar marang kowe. Wasobu jengkul minum kowe. Anian barang enak. Bima kusabab perkara asalatu mengubus ngelaksun marang kalkalamat til ayahnya kuliatin tuan-tuan poe anubus kaliwat. Hiya lapad hiya Matuwakat dengan kola waki jauhan waki hiya ayam syam. Hiya ayam qariyah atau ayam syami. Pirang-pirang poyan puasa. Istaraku. Karena nina ahlu jannah kami. Lu sayfabna kami jannah. Fiha dinai ayam musyam.
A'atlah kandar wa syubah minum maka jamaah jasa ngumpulkan Rasulullah SAW pirut batin mubatin yang matabat kumagungan Bena itu diantara tabat di dunia wabena suami diantara suami Sokolat dengan dawi Rasulullah Inna Allah ta'ala sesena ta'ala Yubai etaku magungan Allah Malaikat atau malaikat Allah bisabi Itu pemuda al-hadidian ibadah Paya kulutu ingat Allah Aywa sabu Lainnya pemuda atal penina Syawat tau kanan Syawat nisab Lihat karena arah-arah kami Dah adanya dah Mubdilu ayam Ngerahin Syabah bau kanan Tangwaran nisab Lim Karena kami Antara anjin Indi mengukang Kabahdi malaikat di atas Kapati sawarehna Malaikat kami Wakala dengan tahu Indonesia Bisa ini di jalan semesta Yaku Kanalakan Ngadau salah bersalah jadalah Pun guru Kanalakan Kulo ningali barane kaliya malaikat kami ila abdi kami. Ye tau kane abdi sawa tau kana kaya abdi wala gadun kaya nakang abdi wa sama den sadar abdi wa saubad ing abdi. Min ajli intina ara kami. Kira diucapkan di kualitala dina daun atala para talamu lapan. Wala ta'lamu maka pinyauna nafsun awak-awakan maka bertau sama kumun. Lahum tigan Al-wajannah kabeh. Min qurrati a'yunin. In buktina kabungah pirang-pirang panon. Jazaan karena wawalas bima. Bisa berkara tanah bukti. Iya alujana kalau saya maluna. Niga alujana kalau. Bila disabtenan. Karena bukti non amalum. Ngaman alujana eta asyah maksasa. Karena sasana Allah takpalan Allah. Inna yafa labana mayufa. Yang dicumpunan. Sasaburun dan kawan-kawan. Ajal kalangan sabirun. Diwarik sisakin yang dekat perhitungan. Wahyu Prabun disitikkan. Biasanya pikirnya puasa menjaga wawalah senaya so'im iprogon kali disitikkan sesuatu. Ujazapu yang diborong. Ya jaza pangkal di bawah sesama. Kalau ada juga itu kasut dia. Jaza tasawamin yang dina sanakan pencitaan wa takdirin yang pemasti. Wajadirun dia akan pantas gaya punah kalian kau cani. Jaza eta kadalika nak itu seperti itu. Layar hulu tasawamin. Karena sama karena terus menekan. Ina kana etat basina ubisam etalahum. Kalau Allah. Pemisyaratkan jadi muayyakan binisbat dipandaskan. Ilai kalau yang kanat dan sanadang mukti nana ibadat tanpa ibadah. Kuluha kata ibadat etalahum. Sudah bikin Allah. Karena syarafah seperti yang meyakin Allah. Baik tak kanan. Baikullah binisbat ikudi pantaskan. Wa nasikan nadat Allah. Wal ardu. Badai bumi kullah sabadu etalah sabad. Kagungan Allah. Di maknanya ini. Karena dua makna.
Arumah sasa jenama nayana tanah sama sasa puasa tapun apa juga. Patapun ninggal bahwa dari som pinapsi dina. Siapnya sudah nasirun samar. Laisa tayati atau nusawun amalun nisahadu amal-amal yang ditinggal amal. Wajahnya amal itu arti dari sakabe pirang-pirang amal perang-perang tapi mashabin. Tidak tempat katingali minal kiti malu. Wamar anjing tagasanan. Tempat katingali wasamu dari som. Layaran katingali kanang som sayyilallah Allah. Azzamamu ya Allah wa jalla jama'a Allah. Painahu karena sesnya som amalun etamun fil batin. Ni dinate disobut kusamba amu jarodi. Madewong kuakan pakola. Wasani ja'ari anu kaduana wa tasasumai saum korun meta maksa liadu wilai kamusu Allah azza jalla paina wasilata setan kamu. Tukang lantaran setan. Lanam gonglanan setan tu. Syahwat tu pirang-pirang syahwat. Nama takwa yang pasina kuat dan syahwat tu syahwat. Dia asli kuda wasu wijeng minum. Oleh dalik sajeng karena itu inna wasilatan syaitani asyawat kolang ada ukang jenis salam inna syaitani lapaina setan laya dia tak yakin berjalan setan minit ni adama kita Adam majur damin tempat berjalan getih. Abai kuat no kul ngarupak pan maran sampai majari au kana pam tempat berjalan. Majari au kana pam tempat berjalan. Syaitan dia jungi kulapar. Oleh balik kadang karena itu. Pabai ku majari beju kolang ada pensalan. Dia isaga kasih tensa rodana. Dawi ini lapad dan kudu ngalanggengkeun anjeun muko. Kor abad janati kan ngetrok-ngetrok pintu suja. Kolatnya dawi Aisyah. Bimaza kunaon. Kolang ada utang din salam. Dia jui kulapar patong. Wasayati jeung bakal datang nan parlojoi kaum bulan lapar. Jika tadi syaitan yang kita mandakan seseorang tanah kenal. Wa ila jijin nambani syarhitam min ruknya mulikat jenis sababat. Wandatem tuan-tuan terkang hausa. Kalau makanan tak sama-sama sabuktina asam basa. Kalau khusus yang teban tentang tukoman etan molakli setan nikah setan. Wasadan dinutup lima salgi kambang tempat ngambanai. Syaitan rasa diikon dengan lima dari kambang tempat bergani syaitan. Isa kok matangati saung atasi saung tanah. Nah ditentukan jenis babi ku dipandaskan ilallahi Allah kalangan Allah. Ini sebab itu dipandaskan ilallahi kalangan. Tapi kami adu wilayah saya tetap dina. Nolak karena
Gusti Allah. Nusratun. Oh, ain nulungan. Ya lillahi ta'ala subhanahu wa nasirullah jari. Ya menulungan kana gamal kata makupun. Wan didagokeun anusrati. Kana nulungan lau kana agama Allah. Kolang ada saudara. Intan suruh menulungan waran kare Allahan. Kana agama Allah yang sukunta nulungan Allah kemarin kami. Wa yusabbit. Saya natapkan Allah agamakum kana piran-piran. Dapat suku marana kami. Fa bidayatu tarim. Ngamimitian dia jadi. Ikan payah etamil abdi cambi. Wajah zaujai wa walas bidayat itu mudukan. Etamin Allah ta'ala azza jalla oleh dalika din karena itu. Fa bidayatu bijadi min abdi wa jazau bidayah min Allah. Walang Allah ta'ala waladina aman. Dia jamak jahadun merangan al-saladina pina di jalan kamilan adana atayakin makan udukan pensiun. Kami kailadina. Sebenarnya kan pembahasan kami wakwadin ada orang dalam. Inna Allah sesenang layu ko iya sama ngarubah maka kami kau lebih dikam. Hatta yughayyiru sehingga ngawa kaum makan berkab yang muslim untuk menyebabkan awak mereka kaum. Pakola. Wa inamat tagiru jeung pasina ngawa takdiru sawati. Ing lobakeun kana pampan sawat bayan. Tai sawat atau martang saya ini. Ini tempat yang mengenap setan. Wa mana'u dan tegasnya tempat mengenai sayadin. Pemadamat pasal lagi langgang. Syawat. Eta musibatan musubur kami yang patita menerima pendataan para duduhun bulak balik na ya sayatin kami pemadam dan sagelanggang ya sayatin eta ya tawadaruna bulak balik sayatin lang tasoro Lam yang kasih tangan dari mata muka abdi. Kambing Allah nan jalan kagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kana jamuktiya abdi mahjuba dalam anikatin takat menyebut Allah. Walajinya daupun salam lawala anna sayatina. Laman itu saya senat pirang-pirang setan ya umun eta. Ngepung. Bisayatin aku bi Bani Adam tanpa hatena. Bani Adam. Lana garota keningali Bani Adam kama ila malakut di samawati kana karatan tentang langit. Wa pamin hada wajib saat tinai jalan soro jadina som-som eta babak ibarati pintu ibadah wa qala wa sarajin desangom junnatan talang-alang
Iza adumat dan di mana gede. Non padila tapu kaya tukang luar tapu. Bila ada hadis nabi kaya batasan para budak tamis sinin bayani suruti. Tidak meletakkan bambang saat saum Allah itu dari wabatin surut ang sama. Dari kriarkan kunyait nakam bambang kuna sama wasunan imang sunat na sama wasuti imang saat na saum. Wabatin sama wakaza. Wa nubayinu jamartakan kuin dalik ta'ataitum. Surutihi. Ilah. Siap. Bisa sakit musulin. Yang kutul bambang salah pasal walau pasal kajian tapi wajib tetap memadamkan bambang wajib wasunan juga basunat Allah iratkan besok